د فلمونو او تلویزیونی خپرونې مربوط لغاتونه په جرمني ژبه کې. Der Film. Der Film. Film. Die Serie. Die Serie. Serial. Der Schauspieler. Der Schauspieler. لوبغاړی. Die Schauspielerin. Die Schauspielerin. لوبغاړی. Die Handlung. Die Handlung. کیسه. Der Kinofilm. Der Kinofilm. سینمایی فیلم. Die Komödie. Die Komödie. کمدی. Das Drama. Das Drama. دراما. Der Thriller. Der Thriller. تریلر. د جرمني ژبې زده کړه له انجینیر حنا سره. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ اکاونټ فالو کړئ او لایک، کمنټ او شیر مه هیروئ. د خدای په امان.